Hacılar Arafada turuştu bugün. Emi kayıt açat. Hazır Muzdalifa degan yerga borib tushib. Hazır shu qayroqi poyezd bilan metro bilan barcha Muzdalifa degan yerga. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Hurmatli dostlar, qaytdik Arafatdan. Bismillah. لا بيقول من هنا. Muzdalifa boramiz. Hazır tığımda turamiz. Metroni to'ldirib, azazdan aylandik. Havo rayi issiq rayon. Hozirlik shunday mashaqqatli bilan hozir bo'ldi. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك